A ja sam, evo da vidite u kakvoj autokratskoj državi živimo, Slobodna Crna Gora i vi u Ziksu, da nas dobio plavu kovertu na kuću u selu Bajanovići, druga kuća od željezničke stanice i pita me majka da li da uzmemo ovu kovertu jer više kukavica od plavih koverti streca svaki put kad dođe, ja rekao uzmi majku, od koga je, od MUP-a. I evo vidite, gospođa Zdenka, šta piše ovdje. Obaveštavamo vas da su službenici Odeljenja bezbjednosti Podgorica, stanice policije za javni red i mir, dana 26.2.26. protiv vas podnijeli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka u sudu za prekršaj u Podgorici zbog počinjenog prekršaja iz člana 7 stav 2 Zakona o javnom redu i miru na štetu direktora uprave policije gospodina Lazara Šćepanovića, a koji ste počinili dana 31.12.2025. godine. A kakav sam ja prekršaj počinio? Rekao sam ono što zna čitava uprava policije, da je nadimak gospodina Šćepanovića bukva. I to sam rekao pred kamerama i gospodin Šćepanović odlučio da me procesuira preko uprave policije. Znači, gospodin Šćepanović ne dozvoljava ni nadimak da mu se spomene, odmah reaguje milicija. Znači, moj nadimak je Pipun. Je li tako? Ja bi trebao svaki čas da prijavljujem nekoga kome na Facebooku ili na društvenim mrežama nazove Pipun. A vi ste zbog toga što sam vas ja nazvao bukva, jer vas tako zovu vaši policijski službenici, naravno u kularima, jer ne smiju pred vama, jer ste direktor policije, odlučili da podignete prijavu protiv mene. A gospodine Šćepanoviću, a gdje ćete na Rusiju, kukalovi majka? A znate li vi kolicinu sam ih ja ispratio, gospodine Šćepanoviću? Znate li koliko mene ovo može da zastraši? Vi zloupotrebljavate funkciju direktora uprave policije. Da se je sprovodio vetting, vi prvi ne bi mogli da budete u policiji. Prvi. I vi meni da prijetite sa podizanjem krivične prijave i prekršajne prijave. Vi meni da prijetite. A znate li, gospodine Šćepanoviću, da su ovi moji džedovi ginuli i protiv Njemaca i protiv izdajnika, išli su u Skadar da svete glave, a ne da mene zaplaši neki Šćepanović, birokratski činovnik koji je ispliva na površinu jer se nije smio živ čut od Stojanovića i od Veljovića kad su ovuda rukovodili i radili po Crnoj Gori. I vi mislite sad da ćete da kroz ove izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima, da stvarajući partijsku policiju, da krenete u obračun sa opozicijom i sa svima koji drugačije ne misle od vas. Znači, zbog toga što sam vas nazvao bukva, vi protiv mene dižete prijavu, ne vi, nego uprava policije. Znate? I mislite da ja neću da reagujem na to i da ću da vam kažem, izvinite gospodine Šćepanoviću. Gospodine Šćepanoviću, moram vam reći nešto, pošto ste ovlašćeni predlagač vlade, ipak je ljepše biti Pipun nego bukva. Zahvaljujem kolegi Kneževiću. Idemo dalje. Imate pravo, ako želite, imate pravo na komentar. Izvolite. Ja ću dati, uzimajući obzir da ću se kretati u granicama Zakona unutrašnjih poslova i obavljajući profesionalno poziciju direktora uprave policije, želim da dam samo određena pojašnjenja vezano za Zakon o unutrašnjim poslovima. Razumijem aspiracije operativnih veza pojedinih lica koji iznose podatke iz uprave policije i uprava policije ima obavještajnu sliku za svaku informaciju koja je nelegalno, nezakonito distribuirana pojedinim licima i mislim da su se poruke poslale jasne od strane onih koji ih čekaju bezbjednosne smetnje jer i krivični postupci. U odnosu na notorne činjenice neću sada pominjati nijednog poslanika poimenično, vi ćete se prepoznati vjerovatno jer ja ću to osvoditi da napravim jednu maglu u dijelu da ne bih otvorao raspravu i pravio ovdje diskusiju jer direktor uprave policije nije ni prilično da boravi u zakonodavnom domu i da replicira sa poslanicima. Ali imam legitimitet i uzimajući obzir da sam ovlašćeni predstavnik zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova da ću osvrti na Zakon o unutrašnjim poslovima. Kada govorimo o notornim činjenicama, rekli smo da se ne dokazuju. U aktuelnom Zakonu o unutrašnjim poslovima postoji jedan član 179 stav 5 gdje kaže da po sili zakona prestaje radni odnos policijskom službeniku koji oda podatke, informacije do kojih je došao prilikom obavljanja policijskih poslova. Tipičan primjer predmet justicija. Kada je bivši šef Podgoričke policije
bivši šef Koza i tadašnji načelnik na tačno organizovanom kriminalu dodijelili mjere tajnog nadzora, informacije ili prisustvovali partijskim skupovima i birali pojedine političare, predstavnike i dijelili matične brojeve. Ovo želim da kažem da ovo se dozvolite dok ja budem direktor uprave policije neće. Niti ću brojati, ni prebirati bilo ko će se baviti, a i bit ćete svjedoci, ako Bog da, i 27. da sprovedete anketu da li će uprava policije bilo koga ograničiti i zaustaviti da ostvari svoja građanska prava ili nametnuti bilo kakvu samovolju. To vam poručujem i danas. Ovaj član je samo u jednoj stavci prenešen u bezbjednosne smetnje radi brzine postupka. Pojasnio bih da se pojedini poslanici bavili disciplinskim postupcima, a znaju i sami da kada se pokrene krivični postupak, disciplinski postupak se mora obustaviti do okončanja krivičnog postupka. I samim tim ovdje jasno pravimo razliku između disciplinskih prekršaja koji se odnose na povredu službene dužnosti za vrijeme posla i obavljanje policijskih poslova i statusne nemoralne spojivosti sa službom. U skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, policijski službenik je dužan da kako na radu, tako i van rada se ponaša u skladu sa zakonom, u skladu sa etičkim, moralnim standardima radi zaštite integriteta policijske profesije i digniteta službe. Nijesu ista pravila za državne službenike i namještenike, kao što su za službenike uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Vojske Crne Gore i Direktorata obavještajno-bezbjednosnih poslova. Upravo ovim zakonom se stavlja veća zaštita građanima Crne Gore da ih štite organi reda koji su pošteni, koji su časni, koji će zakon da sprovode jednako, neselektivno, politički i ideološki neutralno. Sad tek dobijam novo saznanje i prosvjetljenje da je operativna informacija to što vas u policiji zovu bukva. Nisam znao da je to tajni podatak stepenovan interno. Evo, čuli ste sad gospodina direktora policije da je meni neko iz uprave policije prenio operativni podatak i tajnu informaciju da je njegov nadimak bukva. I da sam vas kojim slučajem, gospodine Šćepanoviću, nazvao Tajger, kako ste vi sami sebe prozvali na školovanju u Americi, vjerovatno ne bi bilo ove prijave. Ja vas nikad nisam nazvao degenerikom, nikad vas nisam nazvao psihopatom, ali jesam vas nazvao bukvom. I stojim iza tih riječi i vidimo se na sudu, tražit ću vještačenje, ali ću tražiti psihijatrijsko vještačenje. I vas i mene, gospodine Šćepanoviću, pa da vidimo ko će od nas dvojice završiti u dobrotu. Da mi samo nemojte dizat pritisak i izigravati ovdje nekakvog visokog intelektualca i pravnika, nego mi objasnite, nađoše li vama na frankfurtskom aerodromu metak u džepu kad ste išli iz Ameriku? Objasnite mi, da li ste, gospodine Šćepanoviću, mimo pravila radili kao izbacivač po nikšićkim i po budvanskim lokalima kada ste pokrivali i obnašali policijske funkcije? To vi objasnite Crnoj Gori. I to za vrijeme ovoga Veljovića i ovoga Stojanovića, posebno Veljovića koji isto zbog Facebook objava tražio da se hapse ljudi. To vi kažete, a ja znam što vas boli. Vas boli ono što sam ja rekao na jednoj emisiji na televiziji Adria, kad ste vježbali tamo u Americi, gospodine Šćepanoviću, vi ste greškom, jer niste znali da vozite, upalili nekakav kamiončić i umjesto naprijed vi ste ga ubačili u rikverc i srušili ste čitavu kuću od šperploče. I o tome je priča čitava uprava policije do dana današnjega. A da provjerimo što je uradila američka ambasada sa vama i da li vam je dala bezbjednosnu provjeru kad ste jednom američkom agentu koji vas je obučavao i bio ovdje u Crnoj Gori iz zezanja stavili hekler na glavu i rekli bang bang, Konstant se preziva, znate? Konstant se preziva. Znači, samo nemojte meni o profesionalnosti i samo nemojte meni o tome da ste vi Tajger. Znači, ja znam da je tad bila izreka prema vama Tajger, no Red Bull, pošto ste vi htjeli mimo ostalih da probijate vrata tamo, ali, gospodine Šćepanoviću, na grdnoga ste se zalećeli.
Evo, vjerujte. I to nije uvreda nikakva za upravu policije. Zašto se vi identifikujete sa upravom policijom ako vas neko zove Bukva? Sad bi ja trebao da kažem da se identifikuje čitavi DNP ako neko mene zove Pipun. A što je ta muka? Kako ćete da vas vi zovemo? Valtazar Bogišić? Eliot Nes? Tihi i Prle? Dajte nam nadima koji možemo da govorimo vama, a da ne budemo procesuirani. Ovo je samo radio DPS. Samo je problem što je DPS nije koristio zakone, a vi sad hoćete to sve da uobličite da bude potpuno zakonski i još da kažete da je to evropski. Neću vas puštiti da me skrenete sa briselskog puta. Kad mogu da nosim Andriju Nikolića, nosit ću i vas, gospodine Šćepanoviću, a vidimo se na sudu jer Brisel nema alternativu.